Beta boleh guna siapa mai, hena guna baru taki na yan robongi kebika. Na mau to mai buka tali tu na bisere waraki muni na guna baru taki go na yan robongi enam pula FM. Nimbolo benaka, oya ubika na isoro ranyo na tomani o mai na vito na kabe kina tini karuai nung bongi lebu. Ena guna baru taki sekoya na yan robongi enam pula FM enam bandua ena sere. Naka sekonggon pakalelaka ni nonde tukutuku. Endo batani liu ni song-song paka politiki na Social Democratic Party rote mumukepa kena Prime Minister wadeng na nonda bonua lesen yang garse ena kena tukuni ni siang ni rawa kando mentan na bakando patataki na leo ni bonongo. Ena nona posi kena tambani tukutuku he tukuno rote mumu ni siang ni rawa mena tukuni ni toto batake na leo ni bonongo ki kenda ni tauke ni bonua beleta ni okenda ni tauke hende mate ni kautamata enda bakati kuria na bonongo. E toko no rote mumu na bika bakarita kongarase ena nona tukuna birando ni bitoko ni mainda lebu housing ni toka na nona biba kambauti ni kalo e solibi tiki na linganda ni tauke katomana ni solia na bonongo kibira na nondangase. Isabi wandi taki tini kabana mate ni tu mera nanti keba na binding-dingi enda bakana mate tiga ni kinongo. Rato liuta kana wandi dike Australia, Indonesia, India ki Papua New Guinea. Erawa seni takabata na binding danati ena buku ni kanan dikevi na binding-dingi na minister ni binding-dingi Ayaz Sayad Kayum kena mate ni mate into Australia viti o Glenn Miles. Ro ngandreba talenga Amerika ki Canada mero waka utamayando na non romata ya ero seng ni sabandita kana tikinoya ena ngonongo. Ena soliti governa ngalala merna duru mana vivo no eso na binding-dingi kena bonua hena wiliki kina na dingin-dingi. Embasi kay bunga na mga tataro kina matambosi na Electoral Commission hena non rotua tiko suba na noa. Era bakatarong na leo ni bonua na bikame beleta na bonua ni binding-dingi na non rabinga rabi na iliuliu ni binding-dingi na vivo no eso siya na presiding officers kena rabi na kato ni dingin-dingi. Ito katalinga na bota taro ni kenatori baki na text na talibu ni bikaw yaki na 5 Erati ko rota ni 5 sangabul na leo ni bonua hena bibusaki hena noa. Nabakay doriti kanda na bibusaki bakango hena hall ni bal ni lotu katolika may no sorry hena mbongi ni mataka. Kinangito en ndalaba en mbongi ni kwa may singatoka en natandola na lilu ni mate ni tubo rengen bain marama na soto lebu ni golf wakatoka na Fiji International Golf Tournament. Era na bakay tabi ng gitongo so nandong gitoronga na golf e bakata ki Vijay Singh kay Nick Price. Rota ni indo na rurus ng bulan dong gito era na bay tabi na soto-sota singa waongo. Na bakay tabi talinga na soto-sotongo Brandon Jones nandong gito golf may Australia. Era mo ni nasarapati ko na FBC TV nang gitongo may naluto lebu kina bakaraway kana teki buta kiti kana kina kambura kina tinikorona kaloko yana singa lebu. May dabe keri na pakalala ka ni nonday tukutuku ni baka deng binaka. Imbula bina na turanga na marama na turbugi na ngone lewa. Imbula bina rangone. Karuita kini marata iti ronda bibingomi na bio liba ni Radio Fiji 1 na dabay viti na bonga ni biyano yano. Oya upio ratuanga na muni daw ni bengravi. Na makia mo na kita tiri karua moni tiki na barumbuka. Ene wasi ni ngone baruta ki kilo moni koro iluto na karombo.